Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Kat bakis ngi jong election kila nangjan hakani kejela. Kejing yakawang kete hapdang ke Kongres bat ke BJP ru kala nangjor jan man lagas ngi. Dang henne kasngi ru ka khanyo trek rompang. Ha kejing kendo yaki nong patai kubor ha Kongres Bhavan. Nakaliang Myntri Rangbah barem jong kejela Assam. Tarun Gogoi Ïalap yalaki jong kinia ke jutang. Daga baong baki pait ba jong kejela Meghalaya. Kidai ban Ïalap biang sasisen ka Kongres. Bakan wan hakabor sencar ban pej yaka khia kasion jong pait ba. Nalor kani Tarun Gogoi ula amru baka sarkar pedang hapo ke Ïalap jong keseng BJP kam sem lala ban pendap iki jingkular komba kala bo akhmat jong pait ba haswa ke election kumta ki pait ba jong ka Meghalaya kidai ban kentaj mardor ka BJP hakani ke jela namar ke jingbam ai ka visa yo pastor jong ka balang baptis kadai ka nuksa baka BJP kampet ye ke jing mentoy jong kiret pat jong ka nikathan chatai lamingi handre ka kot tang ha ka jing penbet ye ki pait ba RSS is running. Everybody knows. He himself is a Pasara Brahman. RSS. If they give it up the philosophy of Hindutva, let them say. Let them say. So this is the time. Decide also how the visa was in everybody knows. Reverend what is his name? Baptist might make the one.